Mahigit 60% darang mika COVID-19 ken Pampanga ing meka recover na basic ing datos ning Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU anyang May 25. Mayakit king record ning PESU na karang 99 confirmed cases ning coronavirus disease, 62 na lareng kinayap. 26 naman deng active cases nungo ka rin a 20 karetireng kasalungsungang paka-admit kang ospital, kabang 6 lareng maka-home quarantine. Miras naman kin 11 metong reng may nga wabie, pauli ning pandemya. At inyaring 1,022 suspected COVID-19 cases in Pampanga nungo ka rin 251 o 24% mo ka rin nireng metes na at mig negative. 71 naman reng mete ka rin suspected COVID-19 patients king probinsya. Noong panigaralan ning datos, lulto 700 ka rin suspected cases ring alimetes o manenaya namong test results. 279 na rin kasalungsungang ulwan karela, 83 reng may-discharge na, 179 reng maka-home quarantine, at 159 reng may kakumpleto king home quarantine. Pero kamarakal namang kaso king Angeles City. Dapat 11 metong kareng 21 positive cases na reng may ka-recover na, kabang adwano man deng mete. Kakadwaya ing syudad San Fernando na atin 14 recoveries kareng karelang 18 positive cases. Metong kareng mig positive ing mete. Hanggang namang yeni, alapang positibong kaso ning coronavirus disease kareng balening San Luis, Arayat, Masantol, Ampong Minalin. Lizan Morten, CLTV News.